Dobro večer i lijep pozdrav svima. Evo, druga pobjeda, mislim da više nego zasluženo. Odigrali smo, da kažem, vrlo korektno 3/4. Opet smo pali u ovoj zadnjoj i očito nam je u ovom trenutku najveći problem neka, da kažem, konsistencija u igri. Znači da držimo taj visoki ritam koji smo uspjeli u 3/4, ali nismo do kraja. I mislim da na tome trebamo najviše raditi. S druge strane, svima je jasno da smo bolja ekipa od Laškoga i mislim da smo danas to i pokazali, osim ove, da kažem, završnice. Dobro večer svima. Ja nisam zadovoljan. Ja nisam zadovoljan kompletno s utakmicom. Mislim da nismo imali dovoljno respekta prema protivniku. To je ono što me najviše brine. Ne dozvoljavam da se biraju utakmice, ne dozvoljavam da se igra sa pola energije. Mislim da je tako bila jedna cijela utakmica. Naš napad prvo poluvreme 52 koša bez obrane, bez intenziteta igre. Drugo poluvreme otiđemo na 20 razlike, mislim da je bilo i 21 u jednom trenutku. Dozvolimo opet protivniku da dođe preko 9. Mislim da to prave ekipe ne dozvoljavaju. To je ono što me najviše smeta iz ove utakmice. 2 boda su 2 boda, međutim puno je to trebalo biti bolje od onoga što smo prikazali večeras. Čestitke ekipi CDVita za pobjedu. Mi smo odigrali, kao što je Daniel rekao, previše mekano opet na početku, bez neke, ne znam, muške igre. Kad smo to počeli da igramo i kad smo igrali 5-5, bilo nam je sve lakše. Sve smo previše, nemamo ekipu koja može da igra individualno košarku, nego trebamo uvijek da igramo 5-5, jer to odbrana ili napad. I kad igramo 5-5 ili u odbrani ili u napadu, lakše se igra. I ja očekujem da ćemo to što prije na svakoj utakmici da pokažemo kako znamo da igramo 5-5.